التين كوني ترو نو كفولي سوراي أن ترو كمنا على تنو بعده يريد أن ترو نعم تين. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. والتين والزيتون. ألو كاي كالتينينا نوي تروي والزيتون نزيتونا. وطور سينين. كاي ألو كاي كالتور سنا كلوكا كلو من يراك مرا مسافة كموسى تو أكا أولي تور سنين. وهذا البلد الأمين. ألو كاي كالنين دوينا مي أكل سيوري مي مكاين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أنا فو سورة النمو أدقر على ذلك فنمي على دي أغدان فونا على ما نيكالي فنفل هو فين بويرا ما أتبع عن دان فانا كالفولا فو على كو كالي جابي جمين كو والله ني علي أرى مدين دان تولا شنماني لا أرى مدين على يري أنغا شنيافو على غدان فونا أرى مدين نغنتين مين دان تقو دان فنتين مين دانو غنارا مدين تاي أتين ime ame ko karsa chegana wajina jona wajina chegan kasoro kurane aya ba yara wajina chemai alaka to kuma jana zaqumuka abu tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin kas ayiri ferebe ko mi shedano kungulu kaso mo kuma diri kuyi karaka be kuna de ko shitano yutu mai wajina beteni itte tiga jina la kwa tiga go figa ya yitu la jina tiga ni nara madi bagan to filani beta soro ni min ti fofo adizega beta soro bega o tena bulu ba bega tagamoga u birlemi aramade ni cleaninu an clean denia am seganda siri am tagama dama nyomi go beti ati ori fi ahsani takum danto wala nyumana ثم رددناه أسفل سافلين korofla o ko vene aramade na sigi dan fona majimu bela dugumatala koro folo be ke o de aramade mbe na jena asoro i dimsin ni bena koroba fi bena kulugeleya o ko fani korola ibe singata dan na majigina tuguni arzalul umur o koro folena shila majigini mam shiula majigini ko fani aramade na sigi kata o majiginu fanala dugumalala wa fole walma koro fulana aramari kafiru ko do ni bana gala batu anaka dan tugu chemembe na ma sala batu ko be alatini asfala safilin dugmata o bela dugmata la yo jahanamani naam illa alladhina amanu wa amilus salihat ni illa ente istisnawi ne izraburi al izrab kuma folen ki ikoru ngaboma oreni ala ko nga ni illa inti funa kera de nga mamunu ni maniara wa amilu salihati ka baran munke falahum ajrun ghayru mamnun ala ko sarabulu yi ni kotigali fentana ya te kotige fama yukazzibuka ba'du biddin mune be aramari kafiri ke ga golontigali ke ni be ko fe ni saraduyi ala de ni beke ki dan to nye ha ko ko fa ki electric ngata danina shiula majigini ma o be bara ko sebi ala mune be armadin kafiri ke be galonde galike bidini ni sarai alaysa allah bi ahkamil hakimin yala ala de makke ko ale de kiritigala o bela kiritigala wa bala ala de oye wala ni ngali taqriru li sabati lo korode ala de kiritigala o bela kiritigala wala ni surai artadu nana la ngarshe magede koni ni ayakala to bala wana ala zalika min ash-shahidin atisama ngene wala letifo sura min taka kana ori suratul qiyamah la uqsim bi yawm al-qiyamah ni isuru labana ala an yuhyi al-mauta yani ka ruwa subhanaka rabbi fabala yofo ori taka kene sanadan meni makene me baladul mawdo go basida folla alinna kada ga ngalli kera kibi sega jabi me sanun fa bale arsa magene minga kene o suratul qiyamah de we ko mo manne ali surata ma afo ni klara la doro min dala ma on te takbira yo mto ge te surata wala bon ngono do ga de mina bina bulaga kan ngalike odu na ngumba ko nyina na ngumina kla ko tan bi ni silba na nyina na
ngama ma fananga de na nu wera kli wala ko la fen fo ngula ko ka sahala kan lafiya wala le de taka kene niya fadro yuhyi al mauta ya subhanaka rabbi fabala wo nintala bala wa ana ala zalika min ash-shahidin ngaliman kene sanadan wala anta aleke suratul qiyamah wa taka kene sali musawrifo min sura no en tafsir quoi duma sura no ayo fonna kon tama ngene me qiyamah tariga kene naam suratul sharh koni kwadi frali koni ko foli sura bismillahir rahmanir rahim alam nashrah laka sadrak alago ni alai muhammadu kwadi frali ni alam nashra ni istifham taqriri ni ngalite akorde sharahna ni ala frali ke laka ay ala kira sadrak kwadi sila ala frani jume ndey mayay anatana kira gu kwadi frali lu kateme ara madin beka naam wa wada'na 'anka wizrak ni ala binke kabe ala kirama iga fili jurumuna na bebi alladhi anqadha dhahrak o fili jurumun me na kun iko griya karaga jurumun mo ko girade mala kirata ala ka ya bebi wala ya qul yaghfir laka ma lahuma taqaddam dhanbu ma ta'akhkhar suratul fathila naam wa rafa'na laka dhikrak kone ala muhammad kufoli na akorotane ala togote fo fansi fo kira togo fo ga faraka silmana wele ni iga kelule tine fika fa ashhadu anna muhammadar rasulullah sel korota fana beti tashahudu fana namina tashahudu ke innal hamdalillah be ala kira togofo wodi ala kira togo ala kufoli korota wala on make wala ala kira torla ala bla romina kira ka sanan be sega tola ala buyam fo kira la me dayni mais ane kana kira tonu fami fen fo kira la mbe ke dogal ma ka kira rema ko abora la noro la de una nyogon ulu folite be kira ma bo ala noro la fema bo ala yere lam yali wala mi wulad kira ara madini afay abdullah abay amina kira dot la na kira ma be ka yere ke wu yakli sigi kuni musulo de din kira da yakli sigi wala ti ma ndama na mo ne musulo de din musulo mu sugu dala mo du wala nte ne te ndama na mo yakli sigi nte famaye nte ndama na mo way mais ona o tabe kira ka sana be bal kira ka sana dan yere be akabo ala ga me dan fen be ka ami dain mais abdullah ala ga joni do o koro ala te ala ga jo ko fora de abdullah fora jume kama angana kira korota ka se ala yama ala te wa rasuluhu o fara la ga jume kama nan wala ga joni kana fo akiba do ga wala ga joni de wa rasul ala ka tidin fana do tidin de duni arama dum bela korota li ni tidin mo ko te tidin stanfe wala ni flare fara abdullah igana ala kira korota ka se yoro la masoromna wa rasul igana ala kira majigi ka baga dirajala naam fa inna ma'al usri yusra ala waro nuga ka fulu no gelama inna ma'al usri yusra igaro nuga ka fulu no gelama wala arabu gan sigi tugola nuga ya fla de fora gele akele ne fora al usr al mimala al kele usru kele ne do yusru ale nakira mana ba shen fla wa ira ko fen fla wala kuma be gele akele nuga fla o de kama salafu ko kan ala tanu ko gele akele tena se nuga fla la naam fa idha faragta fansab ala go ni klala selila muhammadu fansab iyere segen duwula wa ila rabbika farghab kuika idama kashi ila rabbika kashi tika alama dama kashi de abere hala bolo koy abe imo ko fon fena abe bala anyina la defe mari yere digo le bi fime ni kiba nyina ta ibe lafia tika dama de ngo joyin quoi سورة الضحى نعم ممكن مبلغ والضحى نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم والضحى ألو كاي كلي والضحى كليلا كليك نفلو والليل إذا سجى ألو كاي كلي سولك منام نناي دتقولي كنا قدبيه ما ودعك ربك وما قلى ماما دي تقال ميتوين وما قال أميكم ni jingina fana mina wayi fala jingala kiraga kletan duru kira jibra tiga digala kiraga kawru da wala kira uta we yela la ba kawe ko megi ki ga shitana yi to ino de
ayikon ni sura na jigu kofe ki tigala mi tun wa ma qala mi kon fana na'am وللآخرة خير لك من الأولى كلها هرى هربي على كده كتمجينك ولسوف يعطيك ربك فترضى قصوني اتقي على بنا إسون لا هرى فترضى في على كده بنا جين الله أكبر لا هرى كري على كده لاني على كده لا بتبغى لا هرى كرولا موسى جيمونو لا هرى كوني لا هرى كري على كده لا بتبغى بلا نعم ألم يجدك يتيما فآوى كو على يسرو يتيم لما نفنا ni ngari tafsiruri ala yisro yati medilama fa awa ala yikafu wa wajadaka dhallan fahada ko ala yisro ikunte shariaka dolante ame filimi ndone la ala gara unte sharadeka ala yisro te sharaka fahada ayi kana kata shariama ووجدك عائلا فأغنى فلا يسر يفنتني عائلا أي فقيرا فأغنى على إكاري كرا أكون كاري على كون كرا كاري نيجاني موي ونانيون ما كرا لك ما بيني كرا من أفهم بسرو كرا باني نعم فأما اليتيم فلا تقهر ولا كاري من فورا كراغا كافر دوي سيغادو نكمالا kwa fara ko alai ala kira kare ko me ko be to ka farja tu wa ko ala kira saraka soro juruba kana aka daga ete fi kana mata kare du sunna kare de kira ro fa ma gano ko na politigati ga na folugata ko kare de du sunna kare kwa mila me do bulu nga fantane no na ga keme soro wala be kana me do be ke ba bulu karle ni du abulu dieme ba bulu du sunna kare de kare ala kira du sunna kare de wa ko war soro fana de مالك رقم عبادله نعم فأما اليتيم فلا تقهر ألاقو أما يتيم دين كي كان كربا ده كربا كان فلو من على يرو وبارن أكتان فين بي يبقى بالما دوبين بالما كي أبي تدرون كدوني مسوتين أبني سيوانا فلو كنتي كبيتي كابا نعم وأما السائل فلا تنهر ko amma delli ke ba kana pera kuna ni tana sondro alabla kana pera delli ke ba kuna وأما بنعمة asaila shari musa ya fa yana afur akoro fole delli ke ba flana mo mi ga dine nyini funa ye dan tabo wala amma sai ni ngalike tugula walma ayi ni ngalike fena mimmi ana fataka wala be ularabu no te lasli ni ibe no wade ke dina ngal ke baga bulu ani ibe no wade ke deli ke baga fana bulu وأما بنعمة ربك فحدث ako amma ni tigala ga nemai ay nema min kika fa hadith kiga boro igo boro bo wala wi ala ga nema baraka dal dodi me ga waso kama de ya anu mari ga gelen bi ko alhamdulillah tena mari ga gelen bi goni ne ba la tan alhamdulillah bi ka sambulu ka me kunuga dobulu nu fo de ko mali be na ta delle quoi ale be do na bar mali ga gelen i kati maga kuno ka kala yere ka so wara makala ale bulu gelate ge beka nyogon fe wani gelate garanga anga uta nyogon ngale ba kala la do abulu na le ava ko mela tan bi ko beri na dade sama du ma fori ko binte mo do madina mo nga woni war ka tanin tay nga e ando bode ya ala kan lafiya ami bitabla inshallah tamani na lafiya ala ga shinirana hada wallahu ta'ala alam sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam tasliman kathira سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين